irritated device. Nah, ini kok dia nuju apa? Orang apa? Ay. Bade kwana vhathu vhoṱhe vha re kule na tsini. Good. Ya. Pokoknya ini adalah kunci jananya. Pada arjana ngabdalo, lu ngodos tu semua mutis. Yes. Ya. Arjana mama. Kalau yang kita lagi. Arjana mama. Arjana, I hope tu semua mutis itu. Arjana vana mkalazi dotu samwa mutu. Guys, ndo ngwa utaipa something. Ezvitu zvana mutsi kwambori bring back #Mutshidzi. #Mutshidzi. Ndo ngwa ndichitoma. Onanonoja. #Mutshidzi. #Mutshidzi. Ne nga dzina ndi pfizwi mulayo dzine ono ndi mkomano wanu ambe dzina lawo ya nne ndi pfi ndo muvhulawa nga ubva Abudeli ndi kha grade 12 hanefha Tshilala secondary ya nga to amba zwezwo zwinzhi zwi kha ḓivha hone vhana mukala Arjana ndi kono unitswela nyana zwine ndavha nazwo. Ya. Ndo ngavha hone ari ndele tamsi wachite kana 100 just 100. Ari ndele 100 vona nga zwi vha zwi khwine nyana. Vhavhili vhararu vha ḓo ḓi doba zwezwo zwine ra khou amba zwone. Ari ite 150 mara ari khou se calendar. #Bring back Mutshidzi. Ndo sometimes mafhungo a tshitea hafhanoni vhaṅwe vhathu vha dzhia advantage uri vhathu ndi vhana. Mara I hope muthu o zwi itaho o vha sa ḓivhi zori ri ḓo swika hafhanoni namusi. Nṋe ndi soko vha na fhulufhelo ḽa uri washu khaladzi u ḓo vhuya hanefho ya vheiwa hone hune na riṋe a ri u ḓivhi. Ri nga vha ri na vhege dzo no tenda 3 zwa zwino kana uya kha 4 ri sa ḓivhi ri sa muvhoni. Yes. Ya Arjana. Ini opinion for. Nguto ya pezi hapo. Aniko. Ndio itaka. Ya. Ndio itaka. Ndio na comment.
Okay, yo swika 150. Sa zwe ra sumbedzisa hafha ndi zwivhuya hoyu ndi muvhulawa Elfas ne ndi khaladzi ya Mutshidzi ri ḓo share na vhini ni songo ngo vhana #bringbackmutshidzi #bringbackmutshidzi ya ni songo ngo share ya zwe nda amba nṋe ndi pfhi ndo muvhulawa ubva Budeli ndi khaladzi ya Mutshidzi ya ri nga tou thoma fhasi zwavhuḓi vhuḓi since 2008 when our parents vhabebi vhashu vha tshi ri sia, then Mutshidzi o vha na 5 years a tshi dzhena crash ya Budeli Chapasi ino pfhi Faranani community crash. Nṋe ndo vha ndi kha ḓivha primary ya Tshilivho. Vhabebi vhashu vha tshi ri sia nṋe ndo vha ndo pasela kha 2 ine ya vha grade 4 uno vha pasela kha 1 una riṋe mukomana wa Mutshidzi. Then ubva afho Mutshidzi ana 5 years nga 2008 I think yeah a tori ona 5 years. Then Mutshidzi a dzhena crash zwezwo ra bva dza vhuya nyana ngori ro ḓa he nṋe na hoyo mukomana wawe ra khathiwa nga mindende ra zama dzi foster zwa bala. Then ra vha ri na makhulu washu ra khou dependa kha makhulu washu ahuna vha sa vha ḓivhi vhanzhi vha no dzula hafha Budeli. Makhulu wanga ndi muthu vha tshi phanda, muthu vha tshi ri thusa nga mabundu, vha muthu o rengisa mabundu. Then ubva afho ra dzula na makhulu washu ri tshi ḓivha uri ndi vhone mma, makhulu washu u swikela u swikela 2017 ndi he mukegulu wa thoma u lwala zwa vhukuma, vha si tsha kona u ya na mabunduni sumba uri vhurotho ri vho thoma u vhuṱuvha zwino nga hetsho tshifhinga ngori a tshi ḓivha uri vha tshi vhuya tea vha ri khou vha gidimela badani ri khou dzhia kana u ṱanganedza vhurotho ri khou ḓivha uri vhurotho ho vhuya. Then ri tshe zwo ralo Mutshidzi ndo ḓo decide na makhulu wanga musi vha tshi khou lwala zwa vhukuma vho adimithiwa for 3 months. Nda ri khavho gugu ṅwana ndi nga si tende ṅwana a tshi vha vhona ngori mma vho ṱuwa phanḓa zwo mbaisa ndi nṋe muthu we nda vha vhona kha zwe vha vha khazwo, ndi nṋe we nda vha vhona. Zwa zwi khou vhavha hezwiḽa zwithu zwa ḓa zwa ngita uri ndi vhe muthu ane ndi tonga ndi a lwala nda give up tshikolo grade 9 nda litsha nda dovha nda humela. Then ubva afho ndi he ra decide na mukegulu aya a ṱuwa Mutshidzi for 1 year. Nṋe ri khou ḓivha uri ṅwana wa tshikoloni mathina ṅwana o vha siho tshikoloni afho Johannesburg ha hoyu Maṱodzi wa muṅwe musidzana o no pfhi Maṱodzi ndi ḓo zwi amba uri ho itea mini phanḓa nga hoyo o no pfhi Maṱodzi. Then hezwi zwithu ra bva khazwo tshi bva khazwo ṅwana a vhuya ha ḓa swika mukegulu vha ri sia mahoḽa one a tshi vhuya a vha khou sumbedzisa mini zwavhuḓi vhuḓi and purpose uri a vhuya a hu mini ndi khou hangwa thi ni khou zwi vhona uri mbilu yo no vha phanḓa. Then ṅwana a tshi vhuya ngeini a ḓa ntsumbedzisa uri nṋe wa muthu o no pfhi Maṱodzi u a vhuya o kambiwa a nthwisa na luvhondo wa ntshengedza Maṱodzi ndi ene honoyo no khou pfhi ndi family ya vhoriṋe wa mbiwa nayo. Then hezwiḽa zwithu no ḓo ṱalutshedza ri tshi swika phanḓa uri Maṱodzi ndi muthu ḓe. Then ri tshi swika phanḓa nga a tori ṋaṅwaha ndi ṋaṅwaha last year nga 2020 in July mukegulu a swikelela i vhulwadze ha bala
ya ha swika he mukegulu vhulwadze ha bala nga July nga dzi 17 ya zwa ri kombetshedza hezwiḽa zwithu uri ri dzule nga Tshavhana, ende ri khou dzula nga Tshavhana so ho vha hu si na muthu ane wa take care kha riṋe, ho vha hu si na muthu a vha a tshi take care kha riṋe. Okay, so ri ḓo ambela nṱha nyana, ho vha hu si na muthu ane wa take care kha riṋe ro vha ri khou dzula nga Tshavhana ri si na muthu wo ri ṱhogomela. Then nga tshifhinga tsha musi mukegulu aya nga tshifhinga tshe mukegulu vhulwadze vhu sa dubala, u ḓo swikelela he zwithu zwa tou konḓa zwa vhukuma vha si tsha kona na tshithu na tshithihi. Nda swika he nṋe nda vha ndi tshi tou shuma sa ṅwana wa musidzana kha makhulu wanga, ndi khou amba kha makhulu wanga vha mukegulu, ndi tshi tou shuma sa ṅwana wa musidzana ndi tshi maker sure uri vha right, zwi tshi khou konḓa zwithu. Then vhulwadze ha bala, ndi khou amba ndi tshi khou ita hezwo zwithu hu si ri avha na vhana makhulu wanga, vha vha navho vhana na zwino vha navho, mara huna muthu ano dzhenelela kha tshithu, hu si vha na muthu ano dzhenelela kha hezwo zwithu zwoṱhe. Nṋe ndo ḓa nda fhedza zwezwo zwithu, makhulu wanga vha vha ṅwalisa kha zwitentsi zwivhili zwine ra khou dzula khazwo. Vhana vha tshi pfha uri nṋe ndo ṅwaliswa kha zwitentsi zwine ra khou dzula khazwo, vha thoma phosho. Vha tshi thoma phosho ha vhathu, nda ḓa nda vhudzwa upfhi hu ḓo fa muthu afha. Ndi hone he family ya thoma u fhambana hone, riṋe ra sala ri si tshena family, ra sala nga Tshavhana. Vha ḓa vha ndukela tshikwekwe, na zwino tshikwekwe tsha hone vha tshi ḓivha, vhanzhi vha zwi ḓivha uri ndo vhuya nda ṱuwa lwa miṅwedzi ndo ya Vondwe fhasi ya bada. Ndi nga si tou zwi amba, ndi nga si tou bvela zwavhuḓi khagala, ndi Vondwe fhedzisela ya bada, vhunzhi vha u ḓivha. Then zwi tshe zwo ralo, mukegulu vhulwadze ha bala, hu si vhe na muthu we a vha a tshi khou ḓo ri thusa. Then mukegulu vha vhulungiwa, zwithu zwa fhela, ra kona u thoma u tshila life ya vhana nga tshashu, na zwiḽiwa zwe zwa zwo sala nga mbulungo vha hwala zwoṱhe. Avha vhane vha ḓi ita family vha hwala zwoṱhe, ra sala ri si tshena tshithu. Lucky enough ra thusiwa nga 350 hedziḽani dze dzi khou vha dza u thoma. Na uri na tshi vhuya tshikoloni na shuma sa, nda tshi vhuya tshikoloni nda ya nda phanḓa, nda tshi shuma ma 7 nda ya nda phanḓa. Then ndi tshi vhuya nda zwezwo u swikela he ra ri mahoḽa, ra ḓa ra xelelwa nga ṋaṅwaha, ra eḓa ra xelelwa nga una riṋe ane avha mukomana wa Mutshidzi. Ri tshi xelelwa ngae ra sina tshithu, ndi khou amba na bugu dza musanda dza khou badeliwa mara dza dzo fhira ṅwedzi muthihi. Ri tshi swika hangeini ra vhudzwa upfhi a i nga ḓi ya vhulunga haṋu ngori yo fhira. Habe situation i khou itea hu sina muthu muhulwane kha hezwo zwithu, ndi nṋe ndi ndoṱhe nga hetsho tshifhinga. Ndi na Mutshidzi nga hetsho tshifhinga, ndi na Mutshidzi, muthu ri nae khou ro dzula nae fhasi o lovhaho. A ri ḓivhi uri ri khou tea u ita mini, u bva nga 5 ya maḓautsha u swika 1 ya masiari, ndi tshe ndo dzula na Mutshidzi ro tou ṱalela muthu, ri sa khou ḓivha uri ri mu ise gai nga hetsho tshifhinga. Ri sa khou ḓivha uri ri mu ise gai. Then
nda kona vha wa lucky nda wana vhaṅwe mufumakadzi nga hanefhaḽa tsini na muṅwe muthannga no pfhi Ndamulelo Mukonḓeleli. Ndi hafho he ra muisa kha muṅwe mutshara o no pfhi zwavhuḓi kana u tonga ndi zwavhuḓi murahu ha Mutshidzi hafhaḽa. Then vha tshi pfha uri u na mutsharani havhaḽa vhathu vha swika vha vhudzisa uri mbulungo ya fhasisa ndi vhugai, na ngoho houḽa muthu a vha vhudza uri mbulungo ya fhasisa ndi 12.5. vha ri ahuna zwa khwiṋe u fhira hezwo na. Nda zwi pfha uri hezwiḽa zwithu nṋe zwi nga si ntakadze u sumba uri vha khou nyaga u ita mufu bindu ḽanga. Nda swika nda vhudza muṋe wa mutshara nda ri nṋe khaladzi yanga ahuna hune ya khou ya hone, ahuna hune ya khou ya hone, ndi nga to ṋamba nṋe muṋe nda nda muputela nga nguvho nda mugwela nga nṋe muṋe, ahuna hune ya ḓo ya hone. Zwi tshi zwo ralo nda wana muthu we aya a mpha number phone, nda ya nda dzula fhasi na Livhu a nyisa kha nnda ya vhulunga u na riṋe zwavhuḓisa. I tshi vhulunga u na riṋe ndi hafho ra sala ri vhavhili zwino ndi na Mutshidzi, ra sala ri vhavhili zwino ndi na Mutshidzi. Vhutshilo vhu khou konḓa nga hetsho tshifhinga, nṋe a thi khou kona, ndi khou humbula zwithu zwo thoma u itea kha miyanga ha ḓa makhulu wanga, zwino ndi khaladzi yanga, ndo no xelelwa zwino a thi ḓivhi uri ndi ite mini. Then nṋe hezwiḽa zwithu zwa mbaisa lwe nda vha ndi tshi khou balelwa nda si tsha kona no tshimbila. Ha ḓa ya swika nda lala for 2 days ndi sa khou kona tshithu. Mutshidzi a mbo ḓi ri muvhulaho ngori ini ni sa khou kona, ra nṋe ndi yo vha ndi khou dzula na Livhu. A ṱuwa vha a khou dzula haningei ha Livhu u swikelela hu tshi ḓo vha na hedziḽa dzinndwa dzo iteaho haningei. Hapfhi Livhu a ri Mutshidzi u ḓo vhuisiwa, u ḓo vhuya hayani ngori o dzhiiwa hayani, ra tendelana. Thoma ni ime hanefho. Sorry u dzhenelela nga vhukati. Na zwithu zwine a ri khou tea u tou zwi dzumba, ri khou tea u tou zwi amba. Before ṅwana a tshi khou dzula hangei ha Livhu, nṋe ndi ḓo amba ngoho fhedzi. Zwino ṅwana a tshi khou dzula hangei ha Livhu, o ḓo swikelela ya vhuya ḓuvha ḽo thoma a tshi vhuya o bva a si ḓo nga milenzhe u swika fhano ha Buḓeli. Ra muvhudzisa zwo ri u khou ṱangana mini, a ri u khou fhanya ni songo shavha ambani, a thi khou shavha, a ri u khou fha mufumakadzi wa Livhu ne. Ra zwi litsha ra pfhesesa u nga ri ni mini, ndi zwithu zwo tou seavho just ṅwana u khou ḓi tou humbula vho hayani. Ha ḓa ḓuvha ḽa vhuvhili a vhuya, a tshi vhuya ri no vhuya nga mini, a ri o ḓa nga milenzhe again ngo pfhesesa. A tshi ri o ḓa nga milenzhe ra ri mulanduwa, a ri u khou fha miya muhope, the same story ngo pfhesesa. Ha ḓa a dovha a ḓa mudzhia, ra khou tenda uri mini a ḓe a mu dzhie ngo tou itela mini vhumatshelo ha ṅwana vhu vhe khwine, ndi khou amba uri a ye tshikoloni ne. Zwo raḽa ho ḓo swikelela he a vhuya lwa vhuraru a ri ene ha tshaya fhethu, a tshi ri a tshaya fhethu a ngo fhedza, o fhedza vhege yoṱhe a fhano, o fhedza vhege yoṱhe a fhano. Ra vhuya ra to mukombetshedza ra ri tshikolo ni ngo tea u ya nga pfhesesa. Ndi zwezwo zwithu zwe zwa zwi khou itea, a nga isa phanḓa u amba mara a huna tombo ḽine ḽa khou tou isiwa nṱha ha ḽiṅwe. Ya ndi uri a khou ḓi tou ḓi ambela zwo ri ene ha khou u farisiwa zwiṅwevho, ndi uri ya veḽe a khou farisiwa zwiṅwevho mara nṋe ra khou pfhesesa zwo ri mini ṱhamusi khou sokou ḓi ambela ngori ndi ṅwana. Mara ra ri tshi vho vhona hezwi zwe zwa zwi khou ambiwa nga miya muhope na mini, obviously nda kona u zwi vhona zwo zwi amba uri havhaḽa muthu vha vha khou mu vhenga kana vha sa khou mu takalela na luthihi, zwi amba uri to nyadza maipfhi a ṅwana. Ha swikelela hafho ya pfhi ṅwana u khou tea u vhuisiwa, ende u songo vhudziwa riṋe, u songo vhudziwa nṋe muvhulaho kana u songo vhudziwa muthu hafhanoni. Ri to zwi wana kha social media na vheini no zwi vhona. Ende Livhu vho ḓi tou amba uri riṋe ṅwana ri tsha muṱoḓa, a tshi mpfonela o mbudza uri riṋe ṅwana ri tsha muṱoḓa, ri khou nyaga u lugisa zwa muṱani washu. Ndi a kholwa vhathu hezwi zwithu no zwi vhona, vha ri ṅwana riṋe a ri tsha muṱoḓa, ni yo lugisa zwa muṱani washu.
Then zwi tshe zwo ralo hapfi hu na ma-social worker, hu na social worker o no pfhi Mudau Cynthia u wanala G hafho. Apfhi Mudau uri o wana ṅwana o mu dzhia nda mu vhudzisa mbudziso ya simple ine na ṋamusi a thu mphindula yone. Ndi yone ṋamusi ni khou thoma u zwi vhona na uri Mutshidzi ndi tshisiwana no bola u vhona vhusiwana hawe musi vhabebi vhashu vha tshi ri sia. Ndi hone ni khou thoma u vhona na vhusiwana zwino, kana ndi hone vhusiwana hawe ni khou thoma u vhona nge a pandeliwa Livhu na ṋamusi a thu mphindula Mudau. A mudina musi ro ya hangeini ro ya G ḽi ḓuvha ḽe ra wanulusa uri Mutshidzi o pandeliwa zwa vhukuma ha Livhu. Ndi tshi swika hangeini nda vhudzwa upfhi nṋe ndi khou tea u decide uri ṅwana u khou ya gai, mara ono wanelwa muthu one o vhudzwa upfhi u khou ṱuwa naye. Ende Mutshidzi o vha ono vhudzwa upfhi ene hambi u tou ambeliwa, ha ḓi ṋangeli ngori ndi ṅwana u tou ambeliwa. Vha khou amba uri vha tou mu ambela vhone vhaṋe havhaḽa vho social worker not hoyu khaladzi yawe. Vho social worker vhane vha thoma u shuma nga u vhona uri Mutshidzi o pandeliwa fhethu. Remember abe vho social worker vha khou amba na muthu o dzulaho na ṅwana. Ende thingo hangwa vho ḓa nga lufu lwa khaladzi yanga, vho tou ima vha mbudza uri wone vha kha ḓi tou bva u swika vha mbudza uri ro dzhaya na hune ra khou dzhaela hone. Ndi sathu pfha na zwe vha ḓela zwone, ende havha vhathu vho lwo thoma vha tshi ḓa hahashu vha tshi ḓo tou ri tsheka ṱhamusi tou ri vho vhana ri khou tshila hani. Then ri tshi bva hafhaḽani G ndi he nda vha ndi khou vhudziwa upfhi nṋe ndi khou tea u ṋanga uri ṅwana u khou ya gai. Nda ri ṅwana ene muṋe ha funi u ya ngei CYC ndi hafha hu no dzula vhana vha vhasiwana hafhaḽani after Fhulufhelo, roboto dza Fhulufhelo hafhaḽa. Then ri nga zwezwo nṋe nda ri kha zwivhuya a ri takuri musi iyo muthu a tshi khou amba ngori zwithu zwine a khou zwi amba a zwi nga ri thusi nga tshithu. Na zwi vhuya ra ṱuwa ra ya Thohoyandou, zwezwi ri Thohoyandou ri khou gonyela Plaza hangeini ngori ro vhona zwe nda ndi khou dzhia nṋe haningei nṱha. Ra ṱangana na ṱiroli yo hwala dzi bege hu na Mutshidzi na maṱodzi nga murahu. Nṋe nda vhudzisa Mutshidzi uri Mutshidzi ni khou ya gai? Mutshidzi a mbudza uri u khou fhelekedza maṱodzi thekhisini. Nda ri okay ni khou vhuya hanefha ni ḓo ngwana hanefha. Nṋe ra vha ri khou gonya, ri tshi khou gonya nda ri kha zwivhuya hai a ri hume muya wanga u khou tenda Mutshidzi a nga vha a khou ṱuwa ngori upfhi ho ṱoḓeliwa muthu ane u ḓo ṱuwa naye. Nda ri kha zwivhuya nṋe ndi khou huma. Ndi tshi huma ndo swika nda mu wana a tshi khou ṋamedzwa thekhisi ya Joburg Mutshidzi. Nda swika nda mu tsitsa kha heiḽa thekhisi nda iteliwa vimba nda ṱoḓa u vhulaiwa nga vhatukana vhaṅwe nga zwidina hanefhaḽa. Nda vha vhudzisa uri ni tshi khou ita vimba hu khou tshuwa mini? Houḽa musidzana o no pfhi Maṱodzi a no vhudza vhathu uri ha nḓivhi a ri kha vhathu nṋe ndi khou tswa ṅwana. Nda ri hu na muthu ane a nga tswa khaladzi yawe na? Vha vhudzeni uri ni mini naye, uri u mmane wawe. Mara miya wawe vha tshi vhidza makhulu wanga vha tshi ri mme muhulu u tou nga ndi zwezwo. Mara nṋe hezwo zwithu ndi zwi vhona zwi si mashaka ndi khaladzi yanga we nda sala naye. Vho vha vha gai musi ri kha ḓi dzula nga Tshavhana avho mashaka vha hone. Then zwezwiḽa ndi tshi itelwa vimba nda shavhela police station. Ndi
ndi tshi tshavha police station ha vha ene uḽa maṱodzi wo thoma u swika hangeini a swika ri houḽa mutukana o fara ṅwana u vha a khou mu reipa u khou nyanga u ṱuwa naye nga swili. Ṅwana a tshi vhudzisiwa o no sheliwa muya nga mudau Cynthia wa social worker. Nda ri mapholisa vha mbo ḓi vha vha khou vhudzisa hanefhaḽa uri zwino mabambiri o sumbedza uri ṅwana u khou ṱuwa naye a gai, a bvisa remove houḽa muthu yo sumbedza uri yo sumbedza uri ṅwana u khou tea u pfuluwa tshikolo. Zwe zwa itiwa riṋe ri sa zwiḓivhi, zwe zwa itiwa ini ni songo vhuya na vhudziwa na luthihi. Mara u tshi khou pfhi hu ambiwa na family ya Mutshidzi, nda manga uri family ya hone ndi ifhio. Tshine tsha khou tou mbavhisa ndi tsha uri family ya hone ndi ifhio ine i ḓa zwino i songo ḓa musi wa musi ri tshi kha ḓi dzula ri vhararu nga Tshavhana. Then nda amba na vho mapholisa a ḓa honoyo mudau wa hone hafhaḽa mapholisani, nda vha vhudza mapholisa vhe a vha hone uri hezwo ngori o mbo ḓi ri hezwi zwithu ri ḓo zwi dzudzanya ofisini ya ma-social worker ngori a zwi ambeliwi police station. Nda vha vhudza vhaṅwe munna vha pholisa, ndo tou vha hangwa nda ḓo vha amba navho. Nda vha vhudza vhaḽa munna nda ri hezwi zwine a khou amba muthu a zwi nga konadzei, na ngoho a zwi ngo konadzea. Vha dzhia ṅwana vha ri vha khou ṱuwa naye vha khou mu isa place of safety, ndi hafhaḽa hanefha CYC hafha hu no dzula vhana vhasiwana. Vhathu vhanzhi vha ḓivha uri children's home, vhathu vha u ḓivha ngori children's home. Nda ya hanefhaḽa fhethu nga matsheloni, ndi tshi swika ndo swika nga phosho, nda swika nda ri kha ma security khombolo vhona bugu dza vheini hedzinoni dza getheni. Vha vha vhavhili, nda vha ndo ruma muṅwe uri khombolo sedzeliwa ngei nga ngomu uri na muthu o no pfhi Muda Mutshidzi na o dzhenaho nga madekwana nga vho 7 hu nga dzi 19 nga Friday. Then nda ri khaye houḽa muthu, nda ri khaye houḽa security, nda ri khombolo uri vho ntshekela uri na muthu o no pfhi Muda Mutshidzi na ngei nga ngomu. Ha wanalwa a siho, ha waniwa a siho Mutshidzi na kha dzi bugu ho guma o dzheniwa nga 5. Ndo tsheka dzi bugu vho to mpha, nda tsheka ha ngo ndzumbela munna wa vhathu a sa koni na Tshivenḓa u tonga ni Muzulu mutukana wa hone. A ntendela nda tsheka dzoṱhe bugu dza 6 dzi re nṱha ṱafula, ndo dzi tsheka dzoṱhe dzo guma o dzhena nga 5, dzo guma u bva nga 5. Then ri tshi bva afho Mudau a mbo ḓi ri ene ha dzheneleli kha zwithu zwa Mutshidzi, ha tsha dzhenelela kesi yo no vha na vhathu vhahulwane. Ndi khou humbela namba founu dza vhathu vhahulwane, a ri ha funi nadzo nahone vhahulwane a vha founeliwe. Nda ri okay, ndi ḓo ni yela mapholisani. A ri tshimbilani vha ḓo ita mini, ndi zwe a amba. Dziṅwe dzi recording ndi nadzo dza musi a khou ḓi tou amba uri ene hana ndavha, a na mushumo nazwo. Vhathu vha mu vhulawa ni khou nahone o mbo ḓi mbloka kha namba founu dzawe. Ndi tshi mu founela founu yawe a i tsha shuma, zwine zwa khou sumbedza uri ndo tou rejectiwa. Ngo mu vhudzisa uri khaladzi yanga no mu isa gai, khaladzi yanga ugai. Hezwiḽa zwithu nda vhudziwa upfhi ndi ḓo founeliwa ṅwedzi wo fhelaho hoyu wa August, ngei re phalamenndeni, ngori nda ya ngei nṱha High Court phalamenndeni hangeini kha ma-social worker haḽa mahulwane. Hapfhi havho muhulwane muhululu wa hone a vhaho vha Polokwane, vha founeliwa vha ri vhone vhono vhudziwa ngazwo kale, vha zwi ḓivha vhone vhono vhudziwa kale nga hezwi zwithu vha zwi ḓivha.
vha mbo ḓi ri khazwo a vha na ndavha nazwo, vha zwi ḓivha. Then riṋe nda pfheliwa nga vhaṅwe vhuṱungu vhe vha vha khou attenda, vha founela CYC hapfhi Mutshidzi yaho. Hu tshi pfhi Mutshidzi yaho, hezwiḽa zwithu zwa ḓa ndi tshe ndo vhudzwa upfhi ndi ḓo founeliwa, na ṋamusi ndi tshe ndo lindela khoḽo ya hanevho ma social worker uri vha mpfounele, uri vha mbudze uri khaladzi yanga ugai. Ndi to mangala uri mbilu dzavho a dzi vhavhi havho vhathu, kharali hovha hu ṅwana wavho. Nṋe khaladzi yanga zwavhuḓi vhuḓi o to kidnapiwa, hu ṅwana wavho o kidnapiwaho vha sa ḓivhi uri ugai. Vha ḓo fiḽa hani ṅwana wavho vha sa ḓivhi uri ugai avho muthu, ngori nṋe nga nḓila ine nda khou vha ngayo, Mutshidzi kha vhuye hayani, bring back Mutshidzi, ri tambule nga Tshavhana sa musi ro no ḓowela u tambula nga Tshavhana, na nga nḓila ye ra aluwa ngayo, ro aluwisa zwezwo ri khou tambula nga Tshavhana. Ndi khou tou humbela hashtag bring back Mutshidzi, a vha muvhuise, ri ḓo tambula nga tshashu. Ndone vha tshi kona u zwi vhona na uri ndi tshisiwana. Ndi tshi khou amba na ṋamusi, nṋe a thi ḓi vhupanga vhuswa mulomoni, ndi khou baleliwa. Zwino thi ḓivhi ndi nga ri mini, mara ndi na ṅwedzi zwino ndi sa ḓivhi uri khaladzi yanga ugai. Kha nṋe ndi ṅwedzi hezwi, naho hu tshi khou tou pfhi kharali ndi zwa hezwo vha ḓivha uri ugai, why ḽiṅwe ḓuvha vha sa tou mufha vho founu vha ri founelani khaladzi yaṋu vho, ni ambe naye, u sumbedza uri ndi vhathu vhane vha kha zwithu zwine vho zwi luga. U a wana u khou nyaga u rengiseliwa khaladzi, a tshi khou nyaga u itiswa muthu wo rengisa muvhili uri vhathu vha kone u wana tshelede ngaye. Na uri zwo rali a tshi yanga ne zwe ra ri khou ṱoḓa u ḓivhesesa zwone, arali ra nga sedza nga fhungo ḽo iteaho, ri tshi khou amba nga ha fhungo thi mafhungo a tshi bva kha mufumakadzi wa Livhu a khou amba nga ha Jane na Mutshidzi. Zwino Jane o fhiwavho tshipiḓa a ḓa a ḓi ambela zwe a vha khou amba zwone. Why Mutshidzi a tshi tea u dzumbiwa ra sa ḓivhe zwo ri ugai, a sa ri vhudze zwo ri ho itea mini? Why? Vhathu vha ri vho dzudzanya ḽa muṱa wavho ḽi shaphu, mara muthu ngeno a tshi khou tambula hafhanoni a sa ḓivhi zwo ri khaladzi yawe ugai. Ni vhuḽa hani vhuswa ini? No ṱuwisa ṅwana wa vhathu, ni vhuḽa hani vhuswa? Ndi uri sometimes ri tea u thoma ra laṱa nyofho ine ra vha nayo sa Vhavenḓa, kana u ya nga honoyo muthu kana mini. Mara ini ni a zwi ḓivha zwo ri muvhulaha u khou lila ḓuvha na ḓuvha, mara ini ni khou ḽa vhuswa, ni ri ni khou ḽa joyi. Arali vho ṅwana wanu, hai, at least khamusi hu tshi khou tou pfhi u a tou ya sumbedziwa ṅwana wa mme yawe fhedzi, a ḓivha zwo ri ṅwana wa mme yawe zwavhuḓi a thi tsha ṱoḓa u sumbedziwa, u khou tea u tou vhuisiwa. A vha ḓivhi u ṱhogomela vhana, ndi vhana vhanzhi vhane zwavhuḓi vhuḓi Mutshidzi a khou tambula, ndi vhana vhanzhi vhane nda khou vha vhona, vhane nda khou ṱangana navho badani, ngori a thina tshanga, a thi ḓivhi uri ndi ite mini. Ndi vhana vhanzhi vho no khou tshimbila badani vha sina zwiambaro, ndi khou tou amba tshiambaro tsho ya tshikoloni. Zwo mbaisa, ndo vha ndo ya side ya Tshilivho Mulovha, ndo wana muṅwe ṅwana o ambara o ambara nga nḓila ino vhaisa. Nda tou vhona uri vho hu tou vha hu sina, ndi tou vha ndi sina tshanga, ende uniform ya Tshilivho i tonga yo tshintsha, zwa mbaisa hezwiḽa zwithu. Zwino ende honoyo mudau wa hone u shuma hanefha kiḽiniki ya Dumasi. Why a sa tshimbili a tshi ita hezwo zwithu, a tshi vhona uri vhana vha khou ḽana? A thi tsha ṱoḓa u pfhi he ṅwana u gai gai, kha tou vhuisiwa hayani, ndi tambule naye hayani nṋe muṋe. Kha vhuye hayani,
bring back home Mutshidzi. A thi khou nyaga zwo ṱwa ndi khou a vha na mushumo zwavhuḓi vhuḓi ha ma-social worker, a vha na mushumo. Tshine na nṋe vho mbudza uri why vha tshi kona u mbudza uri thi nga si kone u dzula na ṅwana zwiya zwino ndi na 22 years, ndo dzula naye a na 5 years o swika ṋamusi. Why vha tshi mbudza uri thi kone u dzula ndi nga si dzule na ṅwana? Kani mafhungo ndi yeneyo tshelede ine vha khou i ṱoḓa. Mara u vhuya ra ḓa hafhanoni kha life ra khou humbela thuso ya vhaini vhathu, ni ri sumbedzise zwo uri ni nga ri thusisa hani u swika nga hanefho hune na nga kona. Thi rine a ri na tshelede nahone ri vhana upfhi a ri ḓiṋangeli, zwino a si khwine na ri thusa nga hanefho hune na nga kona. Tshiṅwe tshine nda nga tshi amba futhi ndi tsha uri u sumbedza zwo ri a fhethu hu na dzinndwa, hu na mafhungo a songo ḓaho nga ngona, hu na muthu a vha khou mu thusa huno kha hu ṅwedzi a ngo mu thusa na nga tshithu na tshithihi. U vha a khou amba uri mini? Zwi amba uri u mu thusa nga musi Mutshidzi a hone. Mutshidzi a tshi ya makhuwani o vha o tou ambeliwa upfhi u khou ya hone, uri upfhi ho ambiwa na family uri volunteer uri Mutshidzi a ye hangeni hu no dzula vhana vhasiwana, u khou tea u volunteeriwa uri a si ye. Upfhi honoyo maṱodzi wane ndi ene wo volunteer ari ene u ḓo dzula na Mutshidzi. Nṋe vho mbudza uri Mutshidzi a nga si dzule na ṅwana wa tshikolo, na honoyo maṱodzi wane ndi ṅwana wa tshikolo, ndi ṅwana wa tshikolo. Ndo tou mangala nṋe ndi tshi vhudzwa upfhi ni nga si dzule na ṅwana ni ṅwana wa tshikolo. Ro dzula roṱhe ri vhana vha tshikolo, mara ndi khou mangala ṋamusi tshipfhi ndi nga si dzule na ṅwana wa tshikolo. Zwino a vha muvhuise, a vha muvhuise ndi ḓo tambula naye nṋe. Thi ngo hangwa Mutshidzi habe ho vha si tsha hola, ra tshi khou shuma nga 350 dzedziḽa. Mutshidzi o thoma u hola ngori a ya Livhu, o vha si tsha hola Mutshidzi u bva makhulu washu vha tshi ri sia, o vha si tsha hola. O ḓi tou fhedza miṅwaha ya vhuḓi badi yo vhalaho a si tsha hola. Zwino ndi khou mangala uri a vhathu vho ya vho balelwa u mu dzhia tshitzhiḽa tshifhinga. Zwino okay. Humbula uri thusane nga mihumbulo mavha, ri swikelele hune ra nga kona u khunyeledza heḽi fhungo, ngauri ṅwana u khou tea u vhuya. A vha mbudze u bva tshe vha tou dzhena kana u bva tshe vha tou pfhi vho tshila shangoni, hu na muthu ane a nga kona u pfhi mini, u tshintshiwa tshikolo zwino ndi September. Na muthu ane a nga kona u tshintshiwa tshikolo zwino u khou dzhena gai? Arali ri khou amba nga tshikhuwani u khou amba luambo lufhio? Yani although sometimes usiwana vhuwa vhavha, usiwana vhuwa vhavha zwa serious. Vhathu vha ita zwine vha funa nga ṱhoho yanu.
ari khou amba nga muhumbulo ndi muthu ono vhonaho a ḓivhaho zwinzhi nahone a imela tshiṱori sa mubebi, mara muthu u khou ḓa na musi wo amba zwori muhulawa a nga si kone u imela tshiṱori. Ri khou amba nga muhulawa o dzulaho na ṅwana 11 years ago. Zwino ni tshi khou amba uri a nga si kone u imela tshiṱori ni khou amba uri mini? Please, a ri kona zwone ma social worker kana ni na vhuimo vhufhio kana ni mini hanefho hune na vha hone, ta ndo ḓipfha ini muṋe zwori arali vhathu vho sala vha vhavhili ni vha ni khou amba uri mini tshi khou amba zwo ngo dzhia muthihi. Ende problem ndi ya mini na zwiuya thi hoyu muthu anga vha si social worker ḽa vhukuma. Ndi social worker u ḓi tou vhori u ḓivhana na honoyo ane a ḓivhana naye, u ya nga nṋe ni ḓivhana na honoyo ane na ḓivhana naye a ni vhoni nga lufu nṋe a ringo ni vhidza mara no kona u swika zwi amba uri honoyo ane na ḓivhana naye ndi ene ane na ḓivhana naye. Vha dovha vha ḓa vha amba uri wo dzhaya, na dovha na amba uri no dzhaya, ni vha ni khou amba uri mini? Ri tshi vho ḓa kha ine na amba uri kheisi ya tsheo kha ini kheisi no i pfukisela phanḓa, no i pfukisela mara mulovha naho ni na Mutshidzi no i pfukisela phanḓa kha ḽifhio ngori ṅwana ri ni sia na ini. Tingo hangwa uri no mbudza uri a mvulele kheisi uri ndo muripa mudavhu, tingo zwi hangwa muvhuiseni a ḓe a ambe ene muṋe muvhuiseni khaladzi yawo. Mara ndi khou amba muthu ane ndi eḓela naye mbeteni muthihi a vhudzisiwe. Muthu ndi nga reipa muthu ane nda eḓela naye mbeteni muthihi ra fuka nguvho nthihi ri vhavhili na vha ni khou ri ndo mu reipa mudavhu, ani social worker ya tshithu, a ni khou shuma tshithu, ni kona u shuma nge Mutshidzi a pandeliwa Livhu ndi hone ni khou kona u vha u take care. Why ya khou take care, u take care a dovha mudzumbela kha inina, a dovha ri omba na family yawe, family yawe ifhio ngori family yawe ndi rini. O mu dzhia kha nnyi? Kha honoyo mu pandelaho, zwi amba uri ku update honoyo mu pandelaho. U sumbo ndi zwezwo a huna zwiṅwe. Ri tshi vhudzisa ṅwana ugai ndi vhathu vha na lunyadzo, Ri na lunyadzo na fhedza na mbudza uri nṋe ndi khou ni threatena, ndi khou vha threatena ngo vha vhusa uri khaladzi yanga ugai, vhone vha nga vhuḽa vhuswa vha sa ḓivhi uri ṅwana wavho ugai. A zwiho hezwo zwithu. A zwa vhukuma a vha tshili vhuisani Mutshidzi a vhuya hayani ndi ḓo tambula naye nṋe khaladzi yawe, na uri o tou sala ṅwedzi ndi ḓo tambula naye ndi ḓo muṱhogomela, o tou sala ṅwedzi hafhu muthihi o tou sala September fhedzi. vhathu vha tou na mbilu ntswa. Upfhi mudau Cynthia wanala kiḽiniki ya G hafho ma social worker. Sometimes ri muwana hafha kiḽiniki ya Magwetsha mara ofisi ya uri hafha kiḽiniki ya G. Yani a vhathu vhudzisani zwine ani khou fhira khazwo, ndi ḓo ni ṱalutshedza. Vhudzisani zwine ani khou fhira khazwo, a vha vhudzise zwine vha khou fhira khazwo, ndi ḓo vha fhindula. A vha vhudzise ndi ḓo vha fhindula. ya vha khou zwi vhona u khou tea u tambula na riṋe hanefha hayani. Fine bosi yanga ni nthihi fhedzi oyo Livhu a sa vhuisi ṅwana e a muwana hone. Okay, hu tshi ambiwa upfhi Livhu o vha a siho, mara ṅwana o dzhiiwa muthu a mara o dzhiiwa Livhu a siho. a fhiwa na remove muthu Why a tshi dzhiiwa Livhu a siho
sumba uri ndi vhathu vho no khou ḓivhana naye why a tshi dzhiwa ha livhu a siho a ya dzhielwa na remove hu ene o dzhia remove nga mulayo a huna sa ḓivhi muthu a sa ḓivhi vho tshi fura vhagole vho tshi fura na ḓuvha na ḽithihi vha nga si fhe muthu remove ane ha ngo ḓa a ṅwalisa muthu tshikoloni a vha khakhi a vhaḽa munna a vha khakhi vho tshi fura vha nga si ni fhe remove ni songo tou ḓa na ḓisa muthu vha nga si ni fhe. Zwino ndi khou mangala Mutshidzi a tsha dzhena tshikolo ene thi ḓivhi uri ugai a tsha dzhena tshikolo nṋe ndi khou ḓivha uri a dzheni tshikolo a thi khou ḓivha tshithu a thi thu vhudziwa uri Mutshidzi wa ya tshikoloni na Mutshidzi ugai sumba uri u khou dzhia gap year lwa vhuraru zwino kha grade 8 futhi kha grade 11 mbilu dza vhathu dzi tou vha ntsu ila rana khou tama uri ni swikisele radio hune na ḓo kona u senga na vhathu kharali hu sina zwine vha khou ṱoḓa amba vha tou fhumula ngori a ri nga vha fhinduli. Kana vha sokou ḓo thusa a ri khou nyaga u vha ri khou sengisiwa uri he ho itea mini ho pfhi Livhu u dzhena gai gai ngori mini thi ho tou vhudzisiwa ndi tea u fhindula zwe nda vhudzisiwa zwino vhone ei thi ḓivhi ndi vha vhudza uri mini a number phone dza mudau thitsha nadzo o mbloka on rejecta mbloka nda ṋamba nda dzi delete ngori o vho ḓi tou amba uri number phone dzao dzi deletiwe. Sera ri khou tama zwone ne that's why na nṋe ndi tshi khou ḓa live a si tou ndi khou hu na mini kana mini u ḓi tou vha uri zwiṅwe zwa zwithu ni tou ḓi luma mbilu no ḓi luma mbilu ngo ralo zwe ra ri khou tama zwone ndi uri arali ri tshi nga kona u swikelela hune na riṋe ri a fhiwa tshikhala ra amba kha radio na hoyo o no pfhi mudau a ḓa a amba vhuḓipfhi hawe zwo uri why o hwala ṅwana a tshi khou mudzumba mini purpose ndi ifhio na honoyo we a vha a na ṅwana a ḓa a amba zwo uri a tshi khou uri ene o ṱuwiswa kana o ṱuwisisa hani ṅwana muḓini wawe thi o amba zwo uri khou mu pandela khou nyaga u lugisa zwa muḓini wawe ee a ḓe a ambe kha radio kana hanefho hune a ḓa a khou amba hone ri songo tshila ri tshi tou nga ri khou tou ofha fhedzi hayi ra wana tshikhala tsho amba kha hanevho vhane vha ḓo swikiswa khavho. Fhala zwiṅwe kha hezwi zwa fhasi fhala zwiṅwe oh guys ṅwana u kha grade 8 ho funa hakho ya ho tea kha grade 11 na zwino ho tea kha grade 11 zwino u kha grade 8 nga nṱhani ha zwezwo zwo pfuluwa ha Dolphine nṋe ri ngo kwamiwa nṋe thi ngo vhudziwa tshithu uri ṅwana o dzhiiwa nṋe ndo tou mangala ndi tshi khou ṱangana na ṅwana Thohoyandou a u tshi pfhi u khou ya Johannesburg hezwo zwo tou vha tshilidzi tsha mudzimu ende nga vho songo tou pfhi u khou tou yelwa zwiṅwe Thohoyandou na musi ra tshi ḓa ri khou tou amba tshoṱhe uri u bva tshi a tou bva nga munango ha Livhu a ri muḓivhi a ri ḓivhi zwo ri u gai zwino ro mu guma ḽeḽo ḓuvha ḽe ra ṱangana naye Thohoyandou hoyu wa mufumakadzi o no pfhi Mudau a tshi mu dzhia a tshi ri khou mu isa hangei children's home ra ya nga tsha matshelo tsha hone ri khou yo sedza zwo uri hu na muthu o dzhenaho o no pfhi Mutshidzi Mudau na vha ri hai matakanye mpho
I hope vha nga vho dzhena zwino. Ndo ḓi to amba mathomoni uri ndo no ya mapholisani nda vhudziwa upfhi zwa ma social worker a zwi sengiwi police station, zwi sengiwa ofisini dza ma social worker. Nda vhudza mapholisa nṋe nda ri zwine zwa khou ambiwa hafhanoni a zwi nga itei, na ndi tshi khou amba na ṋamusi a zwi ngo itea. Zwa khou ambiwa hafhanoni a zwi zwi a fhindulani hoyo Nicole ndi ḓo ni sendela recording ya zwe na vhudzisa, ḓo ni sendela recording. Ndo vhala dzina fha ndo bva dzi 15 dza August ndi sa ḓivhi uri Mutshidzi ugai. Ni ya shavhi zwine ra khou amba zwone ndi uri u bva tshe ṅwana a ya ha Sabc Livhu hapfhi u khou ṱuwa ha thu vhuya ha ḓivhi u kanda nga munango kana nga gethe ḽa fhano muḓini, ha zwi ḓivhi. Ndi zwezwo zwine ra khou amba zwone, ha zwi ḓivhi. Rine ri tou vha na lucky nge ra ṱangana naye hangei Thohoyandou, ha ḓivhi u kanda fhano, ha ḓivhi u kanda fhano. Nga iṅwe nḓila ndi nga tou amba uri a khou tou shavhisiwa. Ṱhamusi u khou shavha zwo ri nṋe ri tshi ṱangana ri ḓo mu vhudzisa zwo ri zwine zwa khou ambiwa ndi ngoho na, ḽiṅwe ḓuvha wa wana zwi ngoho. Muthu a khou shavha zwezwo zwine a khou shavha zwone. Ndi tou nga ndo vha pfukisa meshavhi. Ro livhuwa custard ndi mini? Hanebe tshikhuwa tshi ambaisa. Custard ndi mini? Custard ndi support you. Custard rumbula hangi fast. This was support you. You should start the campaign about Mutshidzi. Okay. This is wrong. Muyele mabobo. Ya ri tonga vhanyani ri ḓo senda, ri tonga ri nga zwi ita hezwo zwithu. Campaign yo ṱoḓa Mutshidzi tonga ri nga ita, ri nga ita hezwi zwo bva murahu wa tshanḓa, zwi murahu wa tshanḓa. Arali ra sokou pfha u tshi pfhi o ngalangala lwa tshoṱhe ḽa muthu, ndi vhangana vhathu vhane vha khou ngalangala fhano Venḓa, ndi vhangana vhathu vhane vha khou nyamalala. Zwino ra sokou dzula ra pfha u tshi pfhi u children's home, ra sokou tendela ra ri u children's home, ndi vhathu vhangana vhane vha khou nyamalala afhanoni. Tonga ri nga zwi ita hezwi zwithu. Mia mufhe vho ri o ḓa a na thumbo no amba ngaho ri thumbo ya Mutshidzi ya fhelela. Ro ḓi tou amba uri kharali vha songo ḓo thusa vha ḓo sokou tou ḓivhudzisela vha sa ḓivhi uri vha khou vhudzisa uri mini, vha songo ḓi dina. Arali vha tshi ḓivha zwa uri vha tou vha fene ya huṅwe fhethu, ndi kombela zwa uri vha songo sokou dzhena hafhanoni vha sokou amba. Avho vha fene hanefho hune vha ḓivha zwa uri vha fene hone. Nṋe a ri khou ita zwa fene, ri khou ṱoḓa Mutshidzi. Habe no no vha fene a ni tsha vhona mistake une wa vha khou itea hafhanoni shangoni. Serious. Sorry muvhulawa u ḓo vhuya ṅwana wawe. Khou livhuwa Pretty Tsire. My heart is broken. Muthu ono khou u fini ro livhuwa mabilu muthu ono khou ḓivhiwa sa guardian ya Mutshidzi kha ma social worker ane a vhukwila ndi Livhu.
profita roro ri khou amba uri mapholisani ro no ya zwino u tea vha khou vula case ya vhungana ngauri mapholisa a khou sumbedzisa zwo zwi tea u sengiwa ma-social workeni. Ende ndi khou livhuwa u humbudziwa ndi nyebe fini ndo ḽi hangwa dzina ḽo ṱuwa zwo mbo ḓi ṱuwela fhasi nṋe dzi promote zwezwo hezwiḽa mabambiri a nda tea u saina uri ṅwana u khou ṱuwa thi tsha ḓivha promote zwaneyo nṋe ndo hangwa uri a thi ngo ḓiseliwa mabambiri uri ndi saine uri ṅwana u khou abe like ṅwana a tshi khou ṱuwisiwa u vha a tshi tonga u khou tou adoptiwa. Nṋe a ri ngo a vhona ayo mabambiri a u sumbedza uri ṅwana u khou adoptiwa a thi ngo a vhona na zwino ndi tshe ndo a lindela. Zwavhuḓi hafha shangoni a u tsha tou themba muthu mani muthu a thembisei a u tshe na muthu wa vhukuma ane wa nga tou mu amba. Mulanga langi na tshiṱongwe ya na riṋe ri khou ima kha ḽeḽo ḽo ri kha vhuisiwe arali hu tambulwe naye ri khou livhuwa zwezwo. Hulisani ramba ndi khaladzi yanga hulisani rambaho khaladzi yanga dzi khou vhuya ndi shangoni dzi khou vhuya vha khou ndzhiela fhasi ngori ndi tshisiwana thina tshanga vha khou ndzhiela fhasi nga zwezwo ri ḓo vha wana vha mu vhuise Mutshidzi hayani. Thaidzo ndi uri vha khou muṱuwisa vha songo vhudzisa zwori o muthu abe muthu a tshi vhuya a isiwa children's home hu tea u thoma ṱoḓulusiwa vhathu vhoṱhe vhane vha a vhonala zwori ho muthu o balelwa uri hu na muthu ane a nga dzula naye. Zwino riṋe ra ri no wana muthu ane a ḓo dzula naye ra mu vhona tshifhinga tshoṱhe abe children's home zwa zwino a ri humbule ndi tshifhinga tsha corona a u ṱoleli muthu a u dzheni founu hune a ḓo pfhi ni ḓa ni khou mu founela nori waye vha songo mufha founu a ri founela fhano hayani kana vha foune vha ri ezwinoni ni a zwi ḓivhana wa vha sa khou zwi ita habe ri a dzhiela fhasi na wana ṅwana a si tsheo kha ḽino ḽa fhano fhasi na wana hu tshi khou pfhi ṅwana ha tsheo zwa vhukumakuma. ro andiwa Jaden hezwo ndi khou ṱoḓesa zwone ndi khou zwi funa hezwo a zwi itiwe Orman khou amba zwori a huna muthu ono ḓivha ramulayo ane a nga thusa muvhulawa naye a songo sokou u ima na u gidima tshelede yo ṋamela na like that. Dzumbululo mabete will you mabete okay ri khou livhuwa uri u ḓo thusa ri nga safari uri u ḓo thusa. Thank you. Moldi ari a huna tombo ḽine na ḓo sala nṱha ḽiṅwe ndi zwo zwine ra khou ṱoḓesa zwone kana ha tou itea mini kana itea mini iteli live yo ḓa kha vheni ndi uri a nga tou itea tshiṅwe tshithu zwa zwino ni to dzula ngo to zwi ḓivha na vheni zwo ri ho itea mini. Ndi ngoho tshilo sina mulamuleli zwi a vhavha mutsinda ndi khwine shaka ndi bulayo ndi ngazwo ndi khou themba vhathu vha mudzimu. Mutshidzi uri ni dzhiani ṅwana wa miyano
ni kone u tshila naye. Ya ndi khou livhuwa ndi khou ṱoḓa ṅwana wa miyanga ndi kone u tshila naye. A thi tsha nyaga u dovha nda xeleliwa futhi. Ndi khwine u khou itea tshiṅwe tshithu ri roṱhe not a siho hayani. Huna hoyo ane a khou vhudzisa uri u pfinye ṱhama muḓanaḽo uri maṱodzi ndi munna kana ndi mufumakadzi na. Maṱodzi ndi musidzana asi mufumakadzi. Ndi musidzana maṱodzi. Musidzana mara vhathu vha khou amba zwori ṅwana u ḓo kona u tshila na muṅwe hoyo muthu. Rine ra ri muonela muthu ene a dzuli kule u ḓo kona u ya tshikoloni hanefho he a vha khou dzhena hone. Ngauri a ri humbule arali khou pfhi u khou isiwa kha tshiṅwe tshikolo u khou dzhena a wana gai pfhi mini inoni ya dzikhasi yo i wana gai. Ndi uri na tshikolo tshifhio ndi tshifhio tshikolo tshine tsha nga phasisa ṅwana u ḓaho zwino mara thina phindulo. Mutshidzi o ṅwalaho nga kuḽa ku Mutshidzi khou ḽa ku fhira zwino. Mutshidzi ndo no mufhindula ndo Mashudu princess ya Tshivhase ya ri khou lwa naḽo uri a vhuye Mutshidzi ri khou takalela zwezwo kana ri khou nyangesa zwezwo uri a vhuye. Ahuna na ḓuvha na ḽithihi ḽine vha nga mu vhudzisa Mutshidzi vha ri ndi ḽifhio ḓuvha ḽine na nḓala ḽe na tou pfha zwo ngo ṱoḓa u fa a tshi ima muvhulawa nazwo zwino u ḓo ḓi isa phanḓa na zwezwo. Ende ndi a kholwa hu na vhathu vhanzhi vhane vha ḓo tikedza vhane vha ḓo sapota uri vhana vha sa lale na nḓala sa zwe zwine zwa khou itiwa honoyo thi nayo khou tshila ngazwo. Mavhungu masala wawa ni ṅwamba ngo vhusiwa na vhuvhavhi. Ndo phanda nga nḓila ya tshiṱuhu musi ri kha ḓi tou dzula ri vhararu hu sina tshelede ine ya khou ri thusa ri sathu apply 350 ra ḓa ra kona u apply 350. Mutshidzi na musi vha muwana u ḓo tou vha vhudza uri a na nṋe a ngo vhuya a vuwa a lala a na nḓala. A ngo vhuya a vuwa o lala na nḓala Mutshidzi na ḓuvha ha ngo vhuya a vuwa o lala na nḓala Mutshidzi. Ndi tshi khou amba na ṋamusi Wanyani a vha fari ngo ralo a vha ite ngo ralo. Ndi vhona unga zwi nga thusa ngori ra dzula ra fhumula ra vhona zwori mugede ndi mufhio nahone o duma nga zwifhio a ri nga ḓo shuma serious. Muthu vhuno fhira ṋewa Jaden shi hei khou tea vha tshi tou vha noni a ri tou ri ḓo ndi nga tou ri mini mara vhone ndi khou vha funa a vha tou tou ralo ndi khou vha funa. Thaidzo ya vhathu hafha rine ri dzi fene ndi zwone zwine zwa khou itisa uri vhaṅwe vhathu vha sa zwi dzhie serious zwithu ndi dzi fene. Mutshidzi madima this guy u khou amba mafhungo o vhaisa zwa vhukuma zwi khou vhavha mani vhone zwa vhukuma zwi khou vhavha. Vha nga si swikelele ṅwedzi kha muthu we vha vho ḓowela u dzula naye kha muthu we vha vho ḓowela uri vha amba naye mafhungo kha muthu a tou sala a eṱhe kha family yoṱhe vha wana hu tshi khou pfhi o ngalangala kana o dzhiiwa lune vhone a vha tsha kona u mu vhona. Zwi vha zwi khou amba uri mini mara nṋe Vhulaudzi Calvin Murangi
heiḽa tshelede ye nda fhiwa nga vha khoḽedzhi ya firefighters a si yo u ḽa ṅwana wa mukala, ndi ya u dzhena tshikolo, ndi ya khoḽedzhi. Vha ri ndi tshi fhedza ndi tshi pasa 12 ndi ḓe ndi dzhene nga mahala, ngori nṋe nda vha zwine nda zwi funa, muḽoro wanga ndi fire rescue, ndi u dzima mulilo. Ya zwavhuḓi ndi tou funa u phulusa vhathu, ndi funesa zwo phulusa vhathu mililoni, zwifhaṱoni zwine zwa khou wa, ndi wone muḽoro wanga hoyo. Nṋe ndi vhona ungari ra nga tou thoma na gurupu kana ra tou thoma campaign yo ṱoḓa Mutshidzi, hune riṋe ri nga ni sendela na zwinepe zwa Mutshidzi hanefho hune na ḓo mu wana hone na kona uri update. Zwi nga vha khwine. Ni zwi vhona hani vheni vhathu, ni nga zwi tevhelela na? Livhu afha ni fhe phindulo. Asa ni fhe phindulo na. Funa vhudzisa Livhu asa ni fhe phindulo na. Founu ine ya khou shumiswa ndi nda ḓo to ri ni tou vhona, ndi zwiḽa zwe nda ri fhindula kha WhatsApp yanga. Hu tshi pfhi do you know about this, ndo tou ri yes fhedzi zwa fhelela hanefho. Ndi zwezwiḽa. Nga dzi post dzi ra ri khou posta zwone mulovha, thi ndi nṋe nda posta mulovha. Nṋe thi ngo ḓelwa inbox yo ḓelwa muvhulawa a vhudzisa zwo ri wa zwi ḓivha na hezwinoni. Nṋe nda vhudza zwo kha tende zwo ri wa zwi ḓivha, ngori tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda ndi khou tshi ita u tshi ita ndi tshi ita ndi naye. Ya a thi ḓivhi zwa a khou tou threateniwa na kana mini, mara o tou vhudzisiwa sa mbudziso, do you know about this, a tenda. Ndo mmbudza ni nga dovha na lilela mini u threateniwa nga muthu ene u bva vhutshiloni hanu a tsha ni thusa nga tshithu. Ni ngo zwi vhona zwiḽa zwe nda ni vhudza, upfhi children's home founu ya dzhena, sumba uri Mutshidzi founu yawe yo ḓi tou ngalangadziwa, sa hu khou nyaga upfhi a si Facebookele, a si ambe na nṋe. Wow. Khou livhuwa Koki, khou livhuwa. Ndi a thu dzina ḽa Koki vha nga si ḽi ḓivhe. Ro vhora magidi hu khou itea mini shangoni, mara hu khou dzhiwa vhana. Tshinaki nda sathu mu wana u bva tsha zwezwiḽa, ndi ngazwo zwi so nda sathu mu wana Tshinaki nda sathu mu wana, no no i wana founu ini ni ntele callback ṋamusi. Avhana dzi khou vhuya mavhana dzi khou vhuya. Ndi vhona ungari muṅwe na muṅwe zwa zwino u open, a dzhena muthu ane a nga vhudzisa zwo ri u khou ṱangana mini, tshiṱori ro ni vhudza tshoṱhe. Ende ni tou humbula arali hu ṅwana wa mme aṋu a khou itiwa ngo rali, no sala nga tshipikiḓa tshetshi, hu sina muthu ane a khou ni thusa nga thuso, hu sina muthu ane a khou ni thusa nga thungo, na ya deserve na u vha ni khou itiwa zwezwi zwithu. Khou Shari uri send your account number. Ndi number phone ndi shumisa Capitec 072 033 2518. Dzi hanefho kha screen. Ri nga livhuwa. That's why ndo ro vhala ndi sa khou ṱuwa ndi khou zwi tshuwa uri zwi vhonale zwo no thusa uri muṅwe muthu a kone u vuwa a khou tshila zwavhuḓi. Nda khou Zishere na number phone. What's it?
wo pukha kanani neti khou ḓivha zori i gai khadi yo muthu ti khou ḓivha uri khadi ya Mutshidzi i gai for now. Yo itiwa nthu i fara. Yo itiwa a thi thu i fara for now a thi ḓivhi uri i khou dzhena vhugai i gai. Okay nthu upfhi vhukhudo netshi vhodza. Okay ndo zwipfa ndi ḓo ḓisa ndi ḓo ḓisa ndi ḓo ḓisa ndi ḓo ḓisa ndi ite zwo zwino a ri khou livhuwa sa thuso ya vheni mama, a ri khou livhuwa sa thuso ya vheni. Ndo zwavhuḓi zwoṱhe zwi tshi itiwa ha khou itela zwo a sa kone u vha na freedom, a sa kone u ḓiwana a tshi khou tshila. Mara arali vheni ni tshi khou sumbedzisa support ri khou livhuwa, a ri khou livhuwesa. Zwiwe eishi huna muthu a fhira comment yawe tonga i don't i khou thusa. Dzimpho nṋe ndo vha ndo to nda tshi to nda vhona tshi no tonga tsho to ima kha mukulu hafha ndi si tsha kona no to mila. Ndo to ndo ṱoḓa litsha no ṅwala ḽiṅwe ḓuvha u tshi khou ṅwalwa life science ndo humbula khaladzi dzanga dzoṱhe na zwine hu khou itea shangoni. Ramagoma ndi khou livhuwa vho Ramagoma, ndi khou livhuwa Ramagoma, khou livhuwa vhone Tsianda, vhone Tsianda ndi khou livhuwa vhone Tsianda, vhone Tsianda ene Tsianda khou livhuwa vhone Tsianda na vho Ramagoma. Futhi ḓo kona u mu vhona futhi tshi ḓo kona u mu vhona ngai ṅwala ine mwana ndi dzi nṱha ndi fhio opfi ḓo kona u mu vhona a khou ri vhudzisa vhudzisa. Ndi ḓo vhalesa Mutshidzi.
ndo vhudzisiwa ndi kha grade 12 ya grade 12 Tshilala hanefha. What's the topic? Topic ri #bringback Mutshidzi. Ri nga tori ndi yone topic ya vhoriṋe. Ndi khou livhuwa mafhungo masala ḓo vhalesa. Nyimele hei ḓo fhira ṅwana wa kala. Khou livhuwa Phodzo. Vhathu vha khou tendelana na zwo ri nga tou thoma gurupu ya writer campaign ya u ṱoḓa ṅwana. Vhone Mavunḓe ndi khou livhuwa vhone Mavunḓe. Ramagoma Vhugala. Okay. Muthu uri ini khou tea ngo mufhindula mini uri phindulo ndi yone ine ina khou tea u muvhudza yone. Ndo mufhindula muthu u tou dovha futhi u ita zwino. Mulaudzi ugai. Khou livhuwa Mulaudzi. Okay, gurupu i ḓo itiwa ṋamusi. Arali ndi na medit. Ari na khou namba ra ita zwino ri ri fhedzisela ri khou wela khayo roṱhe. Soso. Ari khou livhuwa sa masoso, ri khou livhuwa. Ḓo luga murado wanga isani phanḓa na zwine na vha khazwo ni songo nyama. Mudzimu wonipfa. Ri khou livhuwa sa mauna. Thi nṋe ndi muḓi wanga ri soso. U pfhi wona. Mutshidzi hezwi ndo zwi ntonga ya hu na muthu wo mpfonelaho ṋamusi thi Mutshidzi a mbudza zwori u tonga Mutshidzi u kha ḓi ḓo isiwa Joburg. U tonga Mutshidzi u kha ḓi ḓo isiwa Joburg u sumba uri hu na zwine a khou nyaga u shavhiselwa zwone. Gurupu itiwa gai gurupu. Na nyi futhi na. Ri khombela. Gurupu itiwa gai. Avho. No guma gai. Ndo muguma police station ṅwedzi wo fhelaho ana ono mufumakadzi wa social worker ono pfhi Mudau. Vha pfhi nnyi vhona muthu Mavhungu anzani. Okay.
Oh, ini ni kuita 5 zimwe haringapinduli ndi zwiḽa zwo rari khou amba zwone mathomoni uri vhaṅwe vhathu ni tou vha dzi fene dza huṅwe fhethu ri khou ni vhona. Dzi editha gai? Dzi editha gai? Okay. Account ndi khou creator. If you bring back Mutshidzi, ne? Bring back Mutshidzi. Hashtag bring back Mutshidzi. Yeah. Zwo hashtag vhaṅwe vha nga ḓo zwi kona zwi ita. Bring back Mutshidzi ri khou creator, so ri ḓo kona u thusana nga mihumbulo. Na hanefho hune vha nga kona u thusa hone. Bring back Mutshidzi. Kha ḓi creator a vha ime nyana just 5 minutes ya kha 6. Yo ḓalesa. Ndo ita na emojis. Ndio anoni kufinga Twitter watu watafutia. And ḓo vha safe. Vha tshi wana vha share, ḽiṅwe ḓuvha zwi nga thusa vhaṅwe vhathu kana ri namba ra to thusana nga lushaka. Kopani link ni send. Yeah. Ayo i khou fhela group i khou ḓa. Khou livhuwa vhuṋe tshitongwe. Nnda. Yon. Nnda? Yeah. Okay. Nnda. Ndina WhatsApp nori ndina live ya. Ine nda vha khou na zwino. Okay, sure. Pardon.
What do you mean? Activity only open to this means that someone has used the account to Vana mukala ro vha na problem hafha zwino ho pfuwa ri tshi ri khou ḓo ita gurupu yori Mutshidzi a wanale. Akhaunthu ya zwivhuya zwino ndi tshi khou amba yo blokisiwa a i tsha shuma, a i khou shuma zwino huna zwe ya itiwa. I unlock lure i ṅwala madzina vhukuma. Shumisa na ID number. A dzi khou vhuya. Why has my account been located? How can I undo it? Na vhutshori ndi goloi ya gai? Ni vhona? Man. Ḓo ri shavhisa. Ai, account yanga ṱuwa mavana. Yo blokiwa. Yo valiwa. Kana ro ripotelwa mini? Wamba ngoho. Yo ripotiwa akhaunthu ya zwivhuya zwino. Ro ripotelwa wamba ngoho. Mango ri ḓo yamba akhaunthu ni nga si dzi fhedzisa nga bvani khazwo. Tendi nda ri ḓivha uri gai Mutshidzi. Hai vhathu ḓa tsho trepa vho live vho mavana. Ndi kale ri khou ḓi ni vhudza so Mutshidzi ro muguma ṱanḓu mavana. Ndani wala khou dovha fhindula zwithu zwithihi. Monti. Nayo group ya WhatsApp ri ḓo ita mamonti. Ri ḓo ita. Vhafunzi? Ḓo ita ya WhatsApp nayo. Ḓo ita. Dzi khou vhuya. Yo no blokiwa akhaunthu ya zwivhuya zwino ri tshi khou amba o blokelwa akhaunthu. Tonga yo hakiwa. Ngori vho ripota. Kumangala uri yanga wa isa report iyo sumba. Ri koni ḓivha vhe no khou ripota dzi account. Koni ḓivha. Nnda we vho mavhungu. Nnda. Chika pfesesa. Thindo ni vhudza uri ndi hezwiḽa zwine amba uri hu na vhane vha tou vha dzi fene dza huṅwe fhethu. U vha fene ya fhethu na dovha na dzumbedzedza mafhungo a si shumi tshithu mavana. Ro nza mafhungo a vhukuma. Ya ndi ḓo posta link ya WhatsApp. Sandi.
lumelise ndamu. Evo. Oh. Hey. Ranga simushave. Domuamba. Okay. Fia mali wenzo mshava. Andikale kwamba dzina lawe. Tino zvimwe zvazvo ngasi zviambera reli oita mini risadizo oita mini. Ndizvone zvine rikolori. Bring back Mutshidzi. Mutshidzi ndiye anodoribudza zvinji. Mutshidzi udoribudza zvinji. Udori taluchedza Mutshidzi. Uri mia mope vakwamba lipiyo. Ziti zone. Rototangana police station. Ufi mubulawa ufi sende mita namba ringeli mdaga. Eshi. Prudence mpatwani mdagasi washu asi mdagasi une warengiwa umwe na umwe ndi wa chibogisi chakale chitani chine rotoswaipa ngako kadi kuchena ndo chila chakale kale chibogisi chashu ndikolibuwa zwa mita namba kolibuwa au rengi umwe na umwe wa hashu rengwe sikomo fhedzi ndi wako kadi wo swaipa ola kale makuya princess ndizwe zwine ndo khomba zwone. Uri govona ndo tofunga thoji mga ndo dzula swiswini Ndilibone. Ndilibone le ya chimbila. Mavone yapambana. Avana mukala utakala suri zwiko takadza mbili ndikoto ndo vondisa humbulese ndisa humbulese. Uri tozo kuma. I do. Uri after 30 days. Ai, nyanga. Oh, si. Ndido senda link ya WhatsApp Sandra. Ndido senda link ya WhatsApp. Madoni tevele la kadzote ini. Ai, nyawona yeila zote. Madoni tevele la kadzote zi Facebook. Madodzi ya ikadzote. Abel kumangala yangeso ngwaiki. Wanga sikone. Ko basi shini viji shivi ahuvi amparisa orgo basi shini go no dowela shishi asongo mangala no dowela Mila teresi marabika swami. Uya ngesi mungu. Zimela teresi taziphi. Ngongoli yari. Kima. mavungu masala ndiko ṅwala ndo thoma trial. Okay, rikwa hone ndo ita uri number ite Facebook zwino WhatsApp zwino nda senda link uri fona inita ni group ya WhatsApp ni sende link ri sende link zwino vhathu vha tshi kha ḓivha hone. Ndo return group ya WhatsApp ri sende link zwino ndo ni sumbedza uri itiswa ndi a kona u kopa link.
ya ri khou ita group ya WhatsApp zwino ri khou ita yone #bring back Mutshidzi. Ri khou ita yone ri khou ita ri ḓo vha safe ri ḓo ḓiṱhogomele ya be ḓo ḓiṱhogomela kana ri ḓo ri blokela na WhatsApp. tshakani vhuṱhogomeli ri ḓo ḓiṱhogomela muhali farana nga kobe Napanga wangu ndi napanga wangu ndi utopanga watu utoponi linki itani ri sende linki ivha yo katela zwoṱhe itani thoma sende bochonekela ri safe ri ḓo vha safe ndi ḓo vhalesa pfari ḓo vhalesa ro livhuwa sa vhathu ni vhoṱhe no kona u dzhenaho na vhana riṋe kha tshipiḓa itshi no ri khou livhuwesa zwiamba zwinzhi ya yani ri sende linki vhathu vha sathu eḓela yani kha mo group info link itewe somo copy link nṋe ndi sina Facebook kera ndi nde group admin internet group admin bring back Mutshidzi group admin then thoma njene ka Facebook ini ngeno kanto yawo kish sendelani nne linki ndo sendela ndo group admin abe phone ya WhatsApp kila ndi na ri khou dzhia nga live ndi khou nyaga ine ri ḓo ri tshi sala ri tshi ṱuwa ro no posta link hafhanoni ndi sendela link yone Khaladzi a thi khou hakeya mani a thi khou hakeya ndi nga si tende u hakeya hu tshe matsheloni ndi nga si hakeye Khaladzi Sandra ndi nga si hakeye hu tshe matsheloni a ri ngo hangwa zwino khou itiwa #bring back Mutshidzi nansendela link Facebook anike dzinbalea ndi low signal kana ni khou hakiwa muvhulawa na hayi eya
huna muthu ane ndi khou tou zwiḓivha uri u khou haika zwashu uri ngoho i si vhuya ya bvela khagala. U khou haika uri zwi sa bvele khagala. U hone muthu ane u khou zwi ita. Ya ri ḓo ya kha WhatsApp thi afha vha khou ri kona ri ḓo shavhela kha WhatsApp. Ḓo vhona uri vha ḓo i hackisa hani WhatsApp. Khou livhuwa Queen Thusi Pearl. Khou livhuwa a ri ye haningei. Ndi zama u senda link. Okay, ndo vhuya nayo link. Ndo tou i sendisa hani. Ya kheyo link vhana mukala ndo i ḓisa. Link kheyo. Ya ndo ḓisa link hafho zwino. Vha ḓo ri ḓivha vhathu. Yo swika link hafho. Ya ndo i ḓisa. Yo fhela mulilo. Khou livhuwa mo vha na tshifhinga tsha vhine. Ndi khou livhuwa fhiwa tshifhinga. A ri ṱuwe ri ye kha WhatsApp. Ri amba kha WhatsApp. Na group namba na vula. Vula na group. Ya Facebook. Ndi ḓo ita na group ya Facebook nne. Ḓo senda link na khayo. Ḓo senda link. Ḓo senda dzi link dza zwoṱhe zwithu. Na ndo vha hangwa madzina a hone mapholisa a hone aḽa fhulu. Ndo hangwa. U ṱoḓiwa thuma vhanna vhashu. Makuya Princess. U hone tou vha ro tou sala muṱuku nga vho sala wa R9. Vha hone vha no khou rumela mukwevho muthu ha meli. Vha hone vha no khou ita vha hone. Okay, una wa muthu
u vha khou ḓisiwa pfhi zone 6 ndi zone 6 fhethu ho no pfhi Tsakani Street ita hune ya vha na Tsakani Street hu pfhi 117 u tou ndi 117 ya ndi khou vhala nthuni hafho kha WhatsApp vhathu ndi vhanzhi ari kha WhatsApp bring back Mutshidzi mafhungo anzani ndi ri nda khou amba uri muḓagasi washu a u rengi huṅwe na huṅwe u rengiwa Eskom fhedzi ndi ola okay nahone ndi khou tou ya hone zwino uri vhathu vha zwi pfhesese nyana uri ndi tshi amba uri muḓagasi washu u rengisiwa hani wanga wa tshi tou vha sa khou mpfhesesa a sia ḽa muḓagasi tshi khou vhuyesa hafho fhethu lune ndi vho renga ri mini ndi shumise tshibogisi u shuma itshi tshithu u shuma khadi ya so ino tou pangiwa ndi ngazwo ndi tshi ri muḓagasi washu u a konḓa a si uḽa une ra u renga huṅwe na huṅwe u rengiwa Eskom fhedzi u rengiwa Eskom fhedzi wa hashu muḓagasi a si une ra u renga huṅwe na huṅwe ndo fhindula nthuni hafho ndi a kholwa vhathu vha tshi vhona tshibogisi uri ndi vha ndi khou shumisa tshibogisi tsha hani ndi tshetshila yo no sendiwa linki o dovha senda zwivhuya futhi link sendani kha WhatsApp uri vhathu vha i share vhathu a ri share link helani a ri share hela link hey ari campaign ri ari campaign ko ke ri
Prudence ndo hangwa madzina ane ya mapholisa. Ndo hangwa foni ndo vha hangwa muthu wa hone mara ndaya ndi nga vha sumba. Ndaya sure ndi nga vha sumba vhathu vha hone vha mapholisani uri ndi kha ḓi vha humbula. Ndi kha ḓi vha humbula ḽa mapholisa. Ndaya ndi nga vha sumba. Ro livhuwa vhathu ndi tshi khou kona u ḓivhudza na u dzhena kha Facebook, kha WhatsApp na u share nga link. Pangani ndo lumiwa. Ndi khou tou mangala. Yeah. Okay. Ndi khou zwi pfha zwine ra khou amba kha WhatsApp ti ndi zwone Livhu o amba uri Mutshidzi a tsha muṱoḓa u khou tea u humela hayani mara ha ngo mu vhuisa hayani. Ndi zwone zwa ambiwa o tou amba uri Mutshidzi rine ri tsha muṱoḓa saizwi miya vhana vha khou amba Mutshidzi a ri tsha muṱoḓa kha humela hayani. Na ngoho Mutshidzi o vhuya nga nḓila ine vha khou amba ngayo. O vhuya mara nṋe thi thu muvhona hafha hayani no khou pfhi o vhuya. Mbori vha ḓivha uri gai ndi ngazwo vho muṱoḓela family yawe vha amba nayo vha vha khou mu isa makhuwani hanefho. Ndi ḓo senda dzi recording ngei kha WhatsApp ya vhoreni kha group ya WhatsApp ndi ḓo senda dzi recording. Ḓo senda dziṅwe dzi chat nyana dze nda vha ndi khou amba vha ḓo dzi vhona. Ndi ḓo ni sendela. Ndi ḓo senda. Todiswa. Vaswa va 1976. Vaswa va 1976.
Yes, yes. Koki oyu. Koki. Tumboreseni. Pindulo. Muthu ndimi.